Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Ku kuma hungu ra leswaku album ya Mr Post ya lembe ra 2022 leyi nga ta huma hi N'wendzamhala se yi herile. Hi ta tsundzuka leswaku hi siku ra 31 Nhlangula lembe ra 2022 hi voni DJ Gift na Mpanyas va vekela swinepe swa vona va ri estudio va kombisa leswaku se va thevukerini le Centurion Studio, naswona ku le ku tirhiweni ka album ya Mr Post ya N'wendzamhala. Swi ta vula leswaku swi va tekeli mavhiki yambirhi ku va heta album ya Mr Post ku chaya swichayachayani na ku chela marito eka tinghoma. Eka siku ra namuntlha ku nga siku ra 12 Hukuri lembe ra 2022 hi voni DJ Gift a fika a hi tivisa hi ku tsala eka xiyenge xa mabulu xa Facebook a vula leswaku i nkarhi wo pfala album mastering time ximoko. Leswi swi hi siyana hina hi ri na swivutiso leswaku xana album ya Mr Post ya lembe ra 2022 yi lo thyiwa leswaku ximoko ke, kumbe xana ko va ndlela ya ku va vula leswaku va hi khomele tinjamba ntsena na? Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.